Kardom Lisarim Piso non birtang ton plenarjuik tha Karbi Anglong Nagaland Japet Jahoyalam ki pajudun idera jok hampang krehinia song atum chelangsi hot he pin pen National Highway 39 and 36 kacheleng atwar karang khapon jephan phaikuni ni phaikre phorni Karbi lo charle song sa hemalong phirangke mai ki pha Assam lapen Nagaland government atumang bong kaching wayawi lapen thang RDKP pe dera jok phaikuni ni phai kretrok siar ni pen kacheleng atwar karang kha sai ke deng pon jialong kupini ka sik sak dokok polotang ti Assam government atum atai chen nangji arni hot hepin pen National Highway 36 lapen 39 kacheleng atwar karang kha sai ke deng pon hut kedam ke wang aphan pa jok pon lo bonta hormu hotar ke pon aphan pe jok pon pe pusi pherang ke melong pachini pon 2020 আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু 12 অৰ্গেনাইজেশ্যন মিলি নেশ্যনেল হাইৱে 36 আৰু নেশ্যনেল হাইৱে 39 নাগালেণ্ডৰ এগেইনষ্টত আমি ইকনমিক ব্লকেড থাকিব আৰু এইটো ইনডিফিনিট ইকনমিক ব্লকেড হ'ব কিয় অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখলৈকে বৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত আসাম নাগালেণ্ড তথা কাৰ্বি আংলং ডিমাপুৰ যিটো বৰ্ডাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে আমি ইমান অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে একো পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি কম্পেল হৈ আমি এইটো ষ্টেপছটো লোৱালগীয়া হৈছে ইয়াত আমি এমাৰ্জেঞ্চিটো আমিতো মাফ কৰা হ'ব কিন্তু কোনো পধ্যে ইকনমিক গুডছবিলাক নাগালেণ্ড ভিতৰত সোমাবলৈ আমি চান্স নিদিব বুলি আজি আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছে আমি নাগালেণ্ডৰ এগেইনষ্টত নহয় নাগাৰ এগেইনষ্টত নহয় কিন্তু কিছুমান লঠা ট্ৰাইব লঠাটো এনেতো নাগালেণ্ডটো ওখা তেওঁলোকৰ এৰিয়াটো ওখা কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কাৰ্বি লগত মাটি দখল কৰি তেওঁলোকে এইটো লঠা ট্ৰাইব আৰু কিছুমান নাগা মিছক্ৰেণ্ট আৰু নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিটো ইলিগেল এক্টিভিটিছ কাৰণে আজি আমি এইটো নাগালেণ্ড কাৰণে আমি ইকনমিক ব্লকেড কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এনি আনটুৱাৰ্ড ইনচিডেণ্ট যদি হ'লে অসম চৰকাৰ আৰু নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলি আমি স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আপুনি গুৱাহাটীত বহি নাথাকিব আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য পাৰ্টিৰ উদ্দেশ্য যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য যদি আছে সেইটো উদ্দেশ্য অকল উদ্দেশ্য হৈ আপোনালোকে থৈ নিদিব আপোনালোকে যদি সেই উদ্দেশ্যটো কাম কৰিবলৈ যায় আপোনালোকৰ এইটো কাৰ্বি আংলং তথা অসমৰ মাটি আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক আৰু আমি যদি যেহেতু অহা 17 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি যিটো ইকনমিক ব্লকেড আমি দিবলৈ গৈছোঁ তাত কিবা এটা আন্তঃ চিটুৱেশ্যন যদি ক্ৰিয়েট হয় সেইটো ৰেছপন্সিবল বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ হ'ব বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আই উড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য ব্ৰাদাৰ্ছ অফ নাগাছ এণ্ড দ্য অথৰিটি অফ নাগালেণ্ড please stop encroach in Karbi Anglong and please stop those activities you have been doing in Karbi Anglong. Convening Committee for Unification mate CCU pen batir piponsi phaikuni ni phaikre phorni Hamran Multi Utility Building Conference Hall along ar sikjit pen kaching ki kachithana mic padupona birta phirangke hundor kro pen birta nangpali anarlo por phaikre hinia por pen CCU convener sai singrong pi pen mai chapahim phuponsi mayalong prek jam ham phang song tung chitongdu mayalong CCU klembang phu Robindro rongpi Bireswar hanse welcome teron P. Dili, Thong Teron, Muniram Ronghang, Sarsing Teron, Rajaning Hi, Bimal Ronghang Lapen, TP Hanse Tum Chetongdun. Halapu West Karbi Anglong or Low Karbi Lo Charlie Song Pendang Lok Prek Jam Hampang Song Tum Setami, Melong Chetongdun Si, Karbi Kai, Kaching Room Nangji Kenang Sot, Wanding a Clong Alam Te, Chepaklang Dunti. CCU Pen Setami, Alang Lituma Kemang, Alam Te, Sipen is Si Radapan Ketan, Kemumpon Padu. Kacing rumah lo, bang Yon. Tinggung pet ada di sana, pet nama. Tinggung pet ada di sana, pet nama. Chepong Sajir Village Development Committee atum pen patir piponsi Chepong Sajir patu aklamalong phaikuni ni phaikre pliarni surihini raing koyang ningkana pharman ingdeng thom kebra hini Chepong Sajir arong ke sengarni katalon aliralon pen Ada porpai trok si porpen CVDC mate Chepong Sajir Village Development Committee mai phu Hemchandra Teronahin pen lama pangjora phit CVDC abidisar Wilson terang pen si chikimu aphan jalin pon apithu Chepong Sajir rong asar Ram Teronahin pen sonason kapathu kang pupon padu
ar nitili isia por pen CBDC mai phu Hemchandra Teron ahin pen mai chipa him phu ponsi radamai phangcheng pon labang so amai long alohi sar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron chetong lut man peng alohi pen Dipu Municipal Board Chairman Rakro lapen SGB longki terang pen chenglok penangan rong saratum chetong dun alohi sar poman pen kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron pen lam theke jai pon ki Karbi khai ching thunang ji pultang te ningi sidunang ji pheri ong therak ong pultang te kachepate rong undun delu ching thunang ji pultang te toklang hin kenang sot lopusi alang de hin pen lam the jai bangke lage isi unity akke doa joinelo raso unity le abe asonte that mean kanisi pen kaita son apang program pandupon abang kelake kiteu pachununi lapen labang so amai long man peng alohi man pen kachetong dun Dipu Municipal Board Chairman Rakro pen chipong sajira rong kacheleng atwa long street light kipi ponji aphan pacheni pon chipong sajira development committee tari pon alang itu mara tero parti adante mopi aprang lang ita kirang ya yanta alang itu ora taksi lemon tu sini nang itu umla chipong sajira Karbi Anglong bong Anglong chethangai lo non ke penita irang stan ning samu kadang wi jeli tuhan rong rup kado rong asor kado wi masalah pertala kadang wi sini thek iklemon thek pot lupa tiklo ini tala labang su award number 12 Karbi serhong thoma mai chiri PMI hin pen phai kuni ni phai krep for ni ser di huna klamalong ar ni sia farman krongching sai mai ke padopon berta pherangke jesering hi pen berta nang pale Karbi serhong thoma mai amai phu bonsing milik pen kachari pon amai long penang an lam Karbi jutang jubat nim rokom la pen ilam ni ke putha kachithan kachimung padopon an parta Karbi khai an so se koson se kaching thor thek jima lam hai hui kachithan pon pado labang so mai long ban pengalohi sarpo Karbi richo ramsing rong hanga hin pensi chitong dun an parta lindok bang sirkep lapen pinpo habe rong asar an parta lunsetimung Dr. Harvey Ingtigatharpi chinthong lapen amri longri krehini sar habe amai amri mirong sar pinpo amai Karbi honghari dhorom amai lapen baithalang so LSC MLA Dr. Mansing Rongpi lapen akaprek man kethe kedingatum chitong dun Government of India Act 1935 langsung ke provincial government astik tinggal harus ke demo bulan dah ke British tu isi suruh pakai kacari pemula ini tu England bahas Britain hari tu pasti ini tu mami tu kacek kau isi dulu bom sejak ini tu pakai kau harus suruh pakai Government of India Act ini di ini tu mangke kopi nami bukan ke excluded and partially excluded area. Kalau tak, jadi ini tu mangke nak compare tu harus ke Bharat atau British India pun nampak di compare tu. Langsung lama ini juga. Ini tu mula Karbi sarong thom ame PCB nang kok malage. Ini tu penang kan bang penang anak Karbi akhe tu metang jutang la pen metang arona tang penangan ka chicken de saido la penangan ka chinia tum do la si ni tu mathalo ase Karbi ser hong khom ahin atiriti pen la ni tu mai pha thegat alam theke din dok bang sirket la pen long ri long pat la pen sar lar kat du ga ve char sar nang kwa pangsin tum nei pha on ni tum Karbi ser hong khom mai atiriti pen ke la serwan ke putha ke pinia prung sai mai ta nang ni tum tar long sar lo la ke along ritin le du gali umaha la pen umlarong hawara bang mo bang botor kikul kana hod la so ulu ke ter ta hopu ben chujun chuku hod awana chirona phanchot pusi pini klang lo la sini tum Karbi serong thomi hin pen ke la serwan ke putha ke pini nili la si muta ningi dak lo la so ke pini pen an ke nang tum phedang ke phana chuning ri lo la ke batai la ke ili tum Karbi a khelong nong nu ke wanang ne lo pusi nili chuning ri lo West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency ka parlo malong ki sira rong amikar sarabura teron pen Henry Phangchopi Tumasupi Jan teron piarta ingkoi rapho kedam tangar ni abangalong me ki cholong lokajok kisung ki phonang berta pherangke pira tane pen berta nang pale
ajo kisang jia parhut kerosene pen kachethora milur men abangalong me kinir lokajok abangalong ahiring tangrak an mi cholong poplo pusi biotare dunong kisungi pho bang phi bang phu apia po tum chokamawar sai kavi pen dang lok kidu kisung pen penang an chak nang no alang le tum ki cholong le ki junong le pen an parta se ka chelang aphan anta tangka viderajok se anta chelang imo viderlo la sojok Karbi Autonomous Council CM tuliram rong hanga hin pen kerab jia phansi alang le tum pen kachungri pado lapen kisung dia datum aphan kajinso ke do atum masap soviet le chipi dun sita arna mahir jumi doji lapen kerab kachudeng dunatum sita mi ning samji pusi alang le tum pen nimje kerab dunji aphan account aphai lake troxy click ke thom pho phaive isi phaive troxy hini narkap lapen phone aphai ke lapu henlo sirkap troxy phaive troxy trock pho hini ke thom pli henlo la nili supi lo nasi nili bangke se chalang bom lo non bangke unida lo an la so ke cheng pen mi ke chu la so bangke so ni ve bang charakhia me pen bang hem se choram dam an ke karen nang le de lo an ke la so me ka ve joi ne bang hem choram dam ma kar sing na bang armari long bat kok lo an la so armari long bang chitine dai ka dak se charakhi ke bat po bang chi ma tha krang lo me yang dam na pu penan so chi pu hu bang ki thu mat amin bong bang pa mi phit ma an ke so ka sing bong bang a chi thong dan klop phit ma si ha awam an la kilok lo so ka sing lang bang man si acara khia pita bang halong le long penang dun ur lo churi dang dun ur man men inglek luk ma an ke rap dun tong ta thek the lo apenan hai bang ta men ka chap dun po ma rong phar sang ho bang ta ari beng me cho der lo an la bang se lang lo me der lo non bang ke la pu ni li hem mo so bang ni supia bang si mien e der lo pen chelang bom lo non anta mien e der lo ta pen tang ka poisa ta ve si ta si ni li hin pen bang ke nang Karbiang long ki thurboy asi em atuma phansi nang chuning rilo nang rabik tha usi ni lihin pen ke nang chuning rit nuning lo asi ni lihin pen bang ke poisa tangka ta ram jan ta ram elo jaru te chobondok elo hidi te chobondok elo cheyor elo la si chelang bom ta un eder lo sinang ni tumar leng theas pen nai rap tha ning jin so tha an so se nang tumlong her jumi nang pedu nang usi ni ta nang tum phanang chuning ri কাঞ্চ ওয়াটার বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Any occasion le nang litung bang sita miladak ajat a hairstyle nang litung di cleansing ning hangling ta long ponji kaduka vita Clark Beauty Parlor long bang pen nang litung ning ke hangaling a hairstyles ta mi long ponji program hod nani birthday hod nani biya hod hairstyle Clark Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style. Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa. For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Rongparpi, Rongbei Road, Karbi Anglong, Tipu. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Hanjanaso Sport Association Patua Klamalong Paikuni ni Pai Krip Porni Kalyan Ashram Bokajan Block Committee Tumpen Patir Piponsi जनजाति गौरव दिवस कतालोन बेटा फिरन के पेन बेटा नंग बली जनजाति गौरव दिवस कतालोन लोंग अदाबापोर कार्बी कुरफो कुरुसार अतुम हरबोंगार नाम की पुपेंसी माय पंगथिंग पोन माय लोंग कचितोंग दुन आलुही अतुम फान कार्बिया पोहो पेन कारचुपोन अफी
Birsa Munda Phan Chikimo Mate Tirim Kangduk Iem Barim Jiwan Chandra Pathaga Hin Pensi Japonlo Laso Pit Aluhi Sarpuaman Pen MLA Dr. Numal Mumina Hin Pen Kekar Kacepate Ingpupon Kekar Kacepate Long Ongdung Lochar di Somaratum Mitar Pharo Si Pen Mitar Pharo Hinian Kekat Kacepate Pandupon Kacepate Judet Pen Kalyan Ashram Bokajan Block Committee Bang Phu Amai Phu Long Bing Ti Pen Kachari Pon Amai Long Chun Bang Sardili Pensi Mai Chari Along Chirabdun Ladang So Amai Along Si Kacepate Anong Eta Pajirpon Mai Long Kalyan Ashram Di Phu Penta Chetonglun Hanjanang So Sport Association Stadium Hall Along Paikuni ni Pai Krip Clear ni BJP OBC Morcha Tumpen Kachingsi Executive Amai Kang ni Ada Porpai Narkepa Pormalom BJP Office OBC Morcha Mai Phu Bitupan Raidongya Ahin Pen BJP Alamai Turponsi Mai Pangcheng Ponlo Labang Solong BJP Iskar Bianglong District Committee Mai Phu Dancing Teron Lapen Iskar Bianglong District OBC Morcha Mai Phu Uttam Basnet Atum Cherap Chetudun Mailong Bogajan IMLA Dr. Numal Mumin Penchenglo Karbi Autonomous Council Kachari ki thegi dingatum BJP Iskar Bianglong Klembang Phubang Philapen constituency Tin Pen BJP Klembang Phubang Phiatum ta Chitongdun Larang So Mailong Jasemet Pen BJP Kapang Tang Chia Phansi Chingwai Chingsaipon Prime time Berta Panggelap on Second Tonic Law Domi Thakme Krolbang Thu